Prirodno, Ovaj osmijeh je 100% prirodan. Dobrodošli u novu epizodu našeg podcasta. Danas pričamo o malim, ali moćnim rješenjima za nedostatak zuba. Što su, zašto ih svi hvale i može li jedno suvremeno rješenje doista zamijeniti prirodni zub u funkciji i izgledu? S nama je dr. Ivor Sokolić, ekspert za implantologiju i protetiku, a pacijenti ga opisuju kao stručnog, veselog, pristupačnog i uvijek smirenog. Ivore, dobrodošao. Hvala i dobar dan. Ivore, možeš li nam za početak objasniti laički što je to zapravo zubni implantat i može li on uistinu zamijeniti pravi zub? Pa ja dosta često svojim pacijentima kažem da je to zapravo šaraf koji kao ide u kost na koji se stavi, ajmo reći, neka krunica koja je slika. I naravno to funkcionira sasvim solidno, prekrasno, super. To jako dobro može zamijeniti pravi zub. Koliko je važno zapravo nadoknaditi taj izgubljeni zub? Može li nedostatak zuba utjecati zapravo na funkciju žvakanja, govor, zagriz ili nešto treće? Da, naravno, to obavezno bi svima preporučio zato što ostali zubi, ukoliko je neki prazan prostor, ostali zubi se uvijek miču, naprijed, nazad, dolje, gore, dolje, lijevo, desno. U funkciji smeta, slabo žvačete, ne možete jesti. Kod izgovora slabije izgovarate glasove, znači po meni zubi jako imaju veliku funkciju. A što se napravi u situaciji ako na mjestu na kojem nam nedostaje zub zapravo nedostaje i kost? Pa tu postoje neke operacije, neki zahvati s kojima mi možemo, ajmo reći, nadoknaditi tu kost, samo što se onda u smislu malo vremenski produljuje tijek terapije, ali ništa strašno. A možemo li tu staviti nekakav most? Zapravo ne implantat, nego most koji će povezivati? Pa to sad sve ovisi o situaciji. Ako imamo dva neka dodatna zuba pored koji su, ajmo reći, u malo lošim stanju u smislu već imaju neku staru protetiku na sebi ili neke velike ispune na sebi, naravno da je bolje onda možda čak i staviti most, brže je, jednostavnije je, za pacijenta onda to lagodnije. Ako su zubi zdravi, intaktni, znači i pacijent je zdrav, nema nikakvih sistemskih tegoba, mislim da je bolje onda se odlučiti na implantat neki. A u situaciji u kojoj ti striktno preporučaš ugradnju implantata, međutim pacijent se boji i ne želi ugraditi implantat, što u toj situaciji? Pa to su uglavnom neke mlađe osobe koje su mi se javile, eto jer mi fali zubi, žele riješiti taj problem, ali boje se jednostavno iz nekih prijašnjih loših iskustva. Pa pokušavam im na neki prijateljski način dokući da je to stvarno bolje rješenje za njih. Što se tiče zdravlja, ostatka, zubi, da će to biti puno bolje za njih. Kad si spomenuo mlađe ljude, postoji mit da se implantati stavljaju samo starijim ljudima. Da je bar tako. Da, nažalost ima i dosta danas mladih ljudi koji su izgubili nekad u mladosti još više 1-2 zuba. Nije to sad, hvala Bogu, nije to nešto preopširno, ali da. Zbog čeg se desi da oni izgube te zube zapravo? Je li to nekakav njihov nemar ili neka druga situacija? Čujte, neki karijesi koji su neliječeni, mi živimo u užurbanom svijetu, čovjek možda ni ne zna da ima karijes, a taj karijes napreduje do neke točke gdje se više zub ne može spasiti, a on nije obraćao pozornost na to zbog nekog užurbanog života, svi ganjamo karijere, svi ganjamo posao, familija, znači i dođe do neke situacije. Najčešće se zapravo nadoknađuju nekakvi stražni zubi. Što se desi u situaciji da nedostaje prednji zub? Može li se tu isto staviti implantat? Naravno, znači ista situacija koji prednja, samo kažem, onda uglavnom smo malo više zahtjevna situacija čisto zbog estetike, ali ništa strašno, sve to rješavamo svaki dan. Što se tiče neke hrane, koliko su zapravo ograničeni jesti nešto što vole? Ti recimo voliš čokoladu, pa... Pa, čokolada je dosta mekana za implantat, tako da i dalje možete jesti čokoladu. Znači grici grec je samo priča kojim su roditelji strašili djecu. Da, i dalje tu higijena igra jako veliki faktor, ali što se tiče jela,
mislim, nadam se da ljudi ti koji stave implantat ne jedu druge šarafe ili željezo, ali badame, orahe, lješnjake, sve to najnormalnija hrana i može se konzumirati. Sa tvoje stomatološke strane, da ti moraš sebi ugraditi implantat, prema kojim kriterijima bi birao stomatologa? Što bi ti bilo važno? Kako bi našao odgovarajućeg stomatologa za sebe? Pa, ne mogu sebe duplicirati, ali... Da, pa sigurno bi gledao koliko ta klinika ili ta ordinacija ili taj doktor ugrađuje tih implantata i koliko je ona, ne znam, pogledao bi njegov Instagram, Face, nešto, da li ima nekih radova od prije, radovi koji su možda slični nečemu što ja trebam i kako je to izvedeno u smislu onda kako bi ja mogao u budućnosti izgledati. I onda se na temelju toga bi si sigurno odlučio za tog nekog doktora koji je možda u tome bolje. Hvala ti, Ivore. Za kraj smo ti pripremili malu pitalicu. Pokazat ćemo ti slike poznatih osoba. Ti ćeš morat ćeš nam reći zapravo imaju li oni umjetan osmijeh ili ne. Prvo, tvoj favorit? Nema ona. To sam već googlao. Nema. Siguran si? Molim te, nema. Idu. Ok, riješeno. Ne, ništa. Pa, ima možda, ima. Šta bi rekao da je to? Možda su ove dvije jedinice ljuskice. Ok. Ima, nema. Ti nam moraš odgovoriti na to pitanje. Ajde, ima. Ok. Nije imala prije, poslije je napravila. Messi ima, sigurno ima. Siguran si? Koji rad ima? Ima gore Cirkić cijeli, sve zube je radio. Messi, Cirkić. Da. I za kraj? Ima. Siguran si? Da. Mislim da ima, da. Šta bi rekao, koji on ima rad? Pa ima ove lateralne, to jest ove mostove stražnje ima čovjek, da. Za prostor nam je još jedan finalni. Ajde. Lukas? Ma nema. To... Prirodno, Ovaj osmijeh je 100% prirodan. Hvala ti, Ivore. Vi ljudi ne čekajte dok ne bude kasno, naručite se na pregled i na redovite kontrole jer svaki zub ima svoju ulogu. Tako je. Vidimo se u idućem podcastu.